Salama asiklam muka borok lako kita solanasang ulendui umpamatan na pena lan channel YouTube YKB Bahasa Toraya. Lante allo totemo la dibasa sia dinandung tu kada puang lan mai sura kareba kaparanuan na tonorani Yohanes pasala sang puluh apa angka 27 saya lako 20 kasera. Ta palaku pak tunduan tamas sambayang. Kure sumanga opuang tu kaboro mi tontong opayan lako kami solanasang lan kamamaliran tontong umperangi tu kadammi. Na totemo opuang laki basa sia kinannung tu kadammi. Ki patongan na puang penamasallo tontong la urondong kan solanasang di kuadenopa inde kada laki basa sia kinannung mangalainan lan mata kapatonganan ki matoto umpogau i umpataru ite katuan mak patongan mati kalemi. Lan sanganna Kristus Yesus ki mas sambayang. Amin. Ia tu kada puang diala lamai sura kareba kaparanuan na tonorani Yohanes pasala sang puluh apa angka 27 saya lako 20 kasera. Mendadi naspa nandunganta ia motu angka maapen 27 na kuah kadan na puang mak kada. Kamarampasan ku tampeang komi. Ontong pi kamarampasan ku kalena ku sorong lako kalemi. Tangnya susinna tu na sorongan telino. Tu ku sorongan lako kalemi. Da na rosso pena ammi siada ammi selang. Amin. Ulendue kada puang lanti atu totemo di pasiumpo lan misa pak nanungan ia motu si sengaran penggarontosanna. Si sengaran penggarontosanna. Ia tu kamarampasan sia kamuparan si turu sukaran lino inang mandu si sengaran tu nasanganna puang matua. Ia tu kamarampasan sia kamauparan si turu sukaran lino disuka diomai pak barang-barangan. Disanga mo mau pa tu tau ke budai eanan sia den pangka dio kalena. Pangadaranna puang Yesu lan pak basanta tonna lasisarak mo anak gurunna anna maakada nakua kamarampasan ku tampeang komi ontong pi kamarampasangku kalena ku sorong lako kalemi tangia susinna tuna sorong telino tuku sorong lako kalemi da na rosso pena ammi siadaa miselang batuananna kumua ia tu kamarampasan tongan ia mo tu kamarampasan ludio mai kalena kamarampasan ludio mai puang Yesu ia mo tu ulendui kama direnanna lan katuanna taunna. Kamarampasan ia to ia mo kamarampasan matontongan tu tontong la umpembuloi mintu to makaritutu lako kalena. Kamakaritutuan ma pasare lako kalena ia mo lananai bu tu kamarampasan tu la di pomaupa sia di pamatoto untingayo ite mak rupa-rupa gan katuan. Mintu tahu mamali kumua anna marampa tu katuanna. Ia moto anna tontong di pari-pari undaka ite mai di potuona. Apa da anna mendadi sukaran kumua ya ke diampui mi to mai mintu nasangana penanta marampa mo tu katuan. Sipato dikanasai kumua ia tumintu apa den lantelino den nasang anggenna siata kuasanna la ulendokan ki diomai agan magasa. Ia moto anna sipatu tontong melo tu kasimpuran solapuang sia padanta torro tolino. Anna ludiomai kalena lanani unnappa kamarampasan. Amin. Tamas sambayang. Ki patongan opuang kumua kamarampasan sia kamauparan inang menggaronto lan kalemi. Ia moto opuang ki tontong uranuan ni indek kadam mimangka kirangi solanasang la umpamatoto kapatonganan ki
Patarru ite agan ki tontong makaritutu lan ma'rupa-rupa agan katuan. Ki patongan opuang na kuasa pena masallo tontong la urrondongkan tuo lan kamauparan sia kaparanuan si sola Kristus. Lan sanganna puangki puang Yesu kirampo masambayang mati kalemi. Amin. Ramporandan namo tu kada puang ta perangilan te atu totemo ta tontong si pasambayangan maondongan naraka ulendui te channel YouTube YKB Bahasa Toraja di kuaden nopaa ta tontong Siti Rolindo Solanasang lan kamalak biran na puang nasa budan-budan na tau umperangi kadanna. Salama laku kita Solanasang.